Manja Bazar Committee pet batir pipon si Manja Police Point along ki pangthira sai ki klempon. Ni phaikri player ni Manja Bazar Committee atum pen batir pipon si Manja Police Point along ki pangthira sai klempon do. Laben Manja Bazar Committee President Mohan Timong pen ke set ma phan chuning ripon thuke Ladakh ke difu de mapornago krong thom atwar ka chikok adim lo. Post si Ladakh ison ba kumlin setami bipon asonti misenji puta ningji pon. Tang te alang lipen ka ningji alam thile arju pon thuna. Manja Pensumitra Tiron P report Time News Tifo. According to itum Bazar Committee pen sai kadeng penolong nang itum nang sarap ko. Kasi nilitum ini kematha ke la don karbeng long di nang kili si nilitum dadak manja ai chilong ba mendak fokus ke dak manja kinili police point long lo. Dadak bang nilitum sami keter ang long lo nilitum keder lo di wali prang si nilitum lem pon nang polo. La si nilitum la safa si non bang ke la li karbi pesa dia akalar mante karbeng long dang ko tang klub la so ti akalar si nilitum dapat si ko no kan ngi polo sami non bang ko renovation na system nilitum tep lo. Tapi nang pada la nilitum la tanggal te hands sami loga det podak. Kasi sponsor nilitum betisik kenang pet nilitum ini lempon. Nang litum la non ladak nang litum kipang thera sai ki klem along nang litum ko pene la son akemang do malada inthai dang ason ko pene statue bongkro ka son ma ko pene jambling athon ason la puson ki kimji la puson akemang do ma La so lama bangke nilitum akiman nilitum Bazar Committee ke nilitum ta independen na budi pun sidoko akimala bang sarkar hin nilitum han la festival na kinai sarkar ta nyong si nilitum kami singwai pon pa dudelan singwai pon mo kisi mo prang bang yarni sini tum singwai pon ko la sila sukta sami bongko komjin sami da sonda gibi pon mangke mo apor hutan si kini dum pamilai dum lada Bazar Committee along Presiden la pen secretary atum amen pachini exima Bazar Committee Presiden bangke Mohon Kiling pula Mohon Timung takut yang ko secretary bangke Jitu Hodaisa. Come on!